Eroi lolos bau kunrasikan mak povo Timor. Maluk harenain noronanain sirahotu Timoroan iharai liur nomosi harai laran. Ita hamutu kia programa Haburas Vida Espiritual ba episódio atus itu sanuluresin ida. Hodi reflete hamutu sentido loron 30 de agosto 1999. Sainudar loron histórico batimoroan hotu, husi tasifeto to tasimane, husi lorosae to loromonu. Hamutu iha mehi ida, baluta ida, ho finalidade ida mak ukunrasikan. Referendum maksai momento determinante ba povo Timoroan. Determina itania moris futuro, nudar nação soberana, no independente, hanesan nação siraselu. Maluk harenain, noronanain sirahotu. Loron 30 de agosto 1999, sai hanesan, loron idanebe, povo Timoroan halibur nia força, liu husi, vota ho prego ida, basura tahanida, vota ho esperança bot, bamoris mesak, hanesan nação independente. Maluk harenain, noronanain sirahotu, Timoroan iharai laran, nomosi harai liur. Lorong consulta popular 30 de agosto 1999, povo Timor hamutu, consulta nia luta, consulta nia mehi, consulta nia futuro, consulta nia hakarak, no nia ukun rasikan. Iha loron importante idanebe, hatudu bamundu katak, ami povo Timor hakarak, liberdade, ami povo Timor hakarak moris mesak, hanesa nação siraselu. Ami povo Timor hakarak desenvolve rasik, ami nia rain, ho recursos hotu nebe iha nudar nação selu. Maluk harenain noronanain sirahotu. Reflete baloron especial 30 de agosto 1999, haturu sai momos katak. Eroi lolos bau kunrasikan mak povo Timor. Povo nebe simples no kiik, mai be iha mehi nebe kmook, no esperança boot, ba futuro, geração, oan no beoan sira, iha rai, doben Timor-Leste. Maluk harenain, no ronanain sirahotu. Iha loron especial idane, merece duni, atu ita fo parabéns ba malu nudar povo Timor, nudar Timoroan, nebe digno duni atu desenvolve, ita nia rain idane, sai rai da nebe progresso no harmonia. Parabéns iha loron ida ohin, hori hametin ita nia unidade nacional. Hanesan, povo no rai ida, hahusi ita nia nai ulun sira, to ita povo ki no simples sira. Hotu-hotu kontribui li husi, hano indiak no loos, atu ita hamutu, tane as povo no rai dane, hanesan mensagem nebe amu Papa Francisco dehan iha tasi tolu, iha loron sanulu fulan setembro 2024 katak. Riku soin nebe fura kliu iha Timor, mak povo, tane, precisa hadomi, respeita, no cuidado povo idane. Parabéns baita Timoroan sirahotu, nebe iha tempo passado. Ho atembrani, luta ho determina itania luta, ho consulta popular e referendum 30 de agosto 1999. Li husi vota bau kunrasikan. Iminia vota bau kunrasikan mak Timor hotu nia mehi no hakarak. Iminia vota bau kunrasikan mak loke futuro moris Timoroan no beoan sira ba futuro iharai doben Timor-Leste. Ita hamutu hanano, glória ao povo e aos heróis da nossa libertação. Parabéns, Raidoven Timor-Leste,
parabéns ba povo timoroan hotu iharay laran, nomos iharay liur.